Dobar dan ljudi, danas igramo GTA San Andreas i vozimo Golfa 2. Pa u današnjem klipu, evo da vidite kakav je to auto, znači ja inače volim Golfa 2. Imate link moda u deskripciji, upao sam sigurno. Znači, najbolje vam je da ga zamijenite sa Hotrim Racing 2, znate ono šifru za auto, jer ne morate da ga tražite, nego odmah uvidite u njega i imate ga. Eto, malo ćemo da se vozamo, da se zazamo. Čini se praktično slijepo. Ljudi moji, ako vam se sviđa ovaj auto, kako je to moderno, može djetom da mu se otvori. Znači imate jedan mod za GTA San Andreas, mod Republika Srpska ili mod Montenegro, Crna Gora. I ako ubacite jedan od tih modova, ovaj golf će vam biti u njima, ali bit će zamijenjen sa nekim glupim autom. Evo, inače ja vam predlažem da skinete ovaj mod. Hoće, pa neće. Meni se činilo da je baš dobro napravljen. Sad ne znam vama kako izgleda. Sve mi radi sve. Malo su lako povučenja, zato što zavisi u koje auto sam da ubaci. Gdje se da se bije ovo? Baba. Agregata je baba. Sad ćemo da uradimo jedan drift i to je bilo to za kraj ovog klipa. Ovom klipu danas što se tiče toga. Imate link moda u deskripciji, pa vidimo se u sljedećem tutorialu.